ngiyayikhetha inkosi yobuhle bokuphakama. Manazaretha ingcwele umntwana kwamkhwanazi lokuqala entabeni zomfundo nikhumbula lakhe ithempeli. Osamakhosi Nyazi wezulu siyabonga lo musa nothando sipha lona singabantwana bakhe NABACHU. Lo July esingasho sithi uspecial namhlanje. Sesino July ababili inkosi singababoni. Siyabonga kuqabadele kubagcotshwa bethu bonke ngezigaba zabo abazali balabantwana osithume kubo. Sibonga Nkosi amakhosi ngisho amakhosi asendlunkulu ngendlela awaseke ngawo umsebenzi wakho abantwana Nyazi lwezulu. Sibonge nezinsizwa nezintombi ezintsha zaleli bandla ezinikele emsebenzini wakho Nyazi lwezulu. Ithi inkosi lango olunye usuku emzweni nasephakameni ikhuluma ihlangano kaJuly ithi Manazaretha akuyikwenzeka ngoJuly ozayo sibuye sonke la. Lo July uspecial oqala emva kweminyaka emibili singawuboni kodwa sibuyanga sonke Nkosi yamakhosi. Ikhuluma ngonkosikazi okaCele ithi nalonkosikazi okaCele kube wayazi ukuthi akazi ukubuya lo July wayezoyinikela yonke iminikelo ngoJuly odlule. Wayezoyihamba yonke inkonzo umthandazo ngoJuly odlule. Wayezoyisina yonke imigidi esinwayo. Kulisikhumbuzo abantwana baNkulunkulu ukuthola lo July akulona iqiniso lokuthi siyothola futhi nolandelayo konke kuumusa wenkosi uNyazi lwezulu. Amen. Bantwana baNkulunkulu khona indaba ethi ngolunye usuku khona indoda ehamba nemalasi nomntwana wayo omncinyana bahamba bayehlathini bofuna abakufunayo mabehlala phansi kwesihlahla kwase kufika ubuthongo lona omncane yasisukuma lensizwe ishima lasi ngethemba lokuthi izogada lo mntwana. Yasihamba lensizwe fohloze ehlathini kwathi ngesikhathi sibuya lensizwa lemalasi yasuka ihlangabeza ibomvu igazi ichikizisa umsila kodwa into yafika kuqala kulomnikazi wemalasi wathi le malasi njengoba ibomvu igazi shuthi idlile ingane yami. Yona into yafika kuqala wayishala ukuyibulala abantwana baNkulunkulu isebenzile imalasi kodwa uthi uma sesondela wayithola ingane iphephile wathola kunesilwane esibi ebehlasela lengane kanti imalasi ibomvu igazi nje ibivikela ingane. Wayishala ukuyibulala angikhulumi ngemalasi ngikhuluma ngabantu abasebenzela uNyazi lwezulu ngeqiniso nangokuthembeka ukuthi into efika kuqala kwizitha zabo nezitha zonyazi bazokubiza ngephekula bazodla umnikelo. Into efika kuqala umsebenzela uNkulunkulu ngeqiniso uzohlaselwa. Sifisa bonke abantu abasebenzela uNyazi ngeqiniso bangaphela amandla asisebenze kakhulu kunakuqala kodwa siqonde ukuthi mosebenzela uShembe ngeqiniso uzohlaselwa. Amphathe nalohlelo ehlalweni uNyazi lwezulu. Kosamakhosi imalasi yafela isenzili isethembiso sokugada ingane kodwa kufikanga kuqala ukuthi ivikele ingane kwafika ukuthi uyidlile bayishayela ukufa. uNyazi lwezulu nje behlele esihlalweni nobuNkulunkulu balo kodwa into efika kuqala kubantu bathi akusona esali isihlalo. Namhla libuye eMozambique le ndaba ziphume ngisho ephepheni kodwa mhla kuzongena icala ngoba isihloko esikhulu ephepheni. Yona into efika kuqala ukuthi uNyazi akusona isihlalo salo kodwa ziyasukuma ishosha siyathola umsebenzi siyabathola abantwana siyasinde engozini. Ithi ke ngishubhombela elanda ukungcwele entabeni inhlakazi into yafika kuqala kubantu basendwedwe lena bathi uhlanya lolu. Into yafika kuqala kubo bathi isela lidla imbuzi lingaze lihle ngisho yodwa imbuzi. Kodwa yona ndaba ehamba khona umhlaba wonke ukuthi ubhombela wandiza yakhola umhlaba wonke kodwa ifikanga mhla efika emzini kwaDumo umfundisi uDumo kwamaphumulo emthwalume
yathi mingeni indlamhlathi yatholwana lusizo lapha ekhaya bathi ncike inkosi kunjena nje la ekhaya phole lithuna limanzi ithuna kushona umkamfundisi uDuma umambongwa bathi inkosi amakhosi uhambile ushiya usana olungenayo ngishinyanga iluzelwe isawa inkosikazi yamshumela uDuma umambongwa umfundisi uDuma umambongwa uthi yabuza indlamhlathi yathi akekho nomunye wesifazana okhona la ekhaya wathiwa hayi kukhona isalukazi esizala umfundisi uDuma wathi sibizeni size lapha kuthwele saze sumenzama wasibamba ikhanda ubhombela ethandazwa wakhuluma ulimi olungezwakala ukuthi uthini sithi sakwazi ngathi ngifuna ukumbheka wayengasabhekeki wasesiyeke ephuma ehamba kuthiwa amabele aqumba qhansi imthambo ngaleso sikhathi sithi sakwazi ukuyaluma emabeleni bathi basithinta waqhasha ubisi wangelisa umzukulu ugogo kodwa le ndaba kazihambe emaphepheni ehamba emaphepheni yokuthi uShembe wandisa uyisela uhlanya indaba ehamba phambili ukuthi uhlalo sala Ebuhleni siyabanga bantwana baNkulunkulu ngishinyanga izulu yabusiswa ubhombela benenkosi ilanga kodwa yakhuluma inkosi ilanga lomuzi ulenga maketango inyanga izulu yamukela lomuzi waseBuhleni kodwa into ehamba phambili ukuthi sindala futhi ayibusiswanga ilanga kodwa igcotshiwe inkosi ubhombela isitimela samaphondo Sangintisi salukazi lesidala yazi agijima ingane yaqhumuka ebeleni yathi maqala ugijima ingane sahambe emhlabeni isalukazi asifikanga asiphilanga isikhathi eside Banazaretha ingcwele siphambu kwaNkulunkulu asibaphathe kahle abantu abeza kuJulayi kulonyaka oJulayi special ithi incwadi simukela ngishingilosi singaboni Uchiye phameni kwafika indoda engabukeki ingcoli ixathuka abantu bamasango bathe isuka abala bayixosha le ndoda ithi inkosi maseparadise inkosi ilanga ithi ma inhliziyo yami ibhlungu kade kufika ubaba la izolo ngiyanamxosha ezosibonda ihleli kanjani kuphakameni bantu abasha sebekhulumile aunti cela ukudlulisa ukuthi lo July kuze umsebenzi bashuma libelula asikhathi izinto ezintathu indawo ozobukuyona isikhathi ozobukuyo ngaso nento ozokuyenza ukuthi kuyahambisana yini so 3 kuze lomhlangano ube muhle ube nokuthula asibheke izinto ezu3 indawo ozobukuyona isikhathi nalokho ozobukwenza ngoba wakho lokugeja kodwa uzobe usuphumile endleleni sis umuntu owangena la ngenkana akaze ikhulu umuntu ephila ufika bed niphathe kahle nize ningayikhuluma indaba zabantu abadala ukuthi umfundisi kwacima wayenjani sizokhuluma ngomsebenzi kaNkulunkulu siyajabula Nkosi Gcotsha abashumayela abasha abasuka kunabasha sibona ngisho abafundisi siyajabula Nkosi umsebenzi wakho uzohamba kahle bagcotsha kabika abashumayeli bamanje sebebuzwa mawugcotsha ukuthi wena uzohamba nobani wena uzoba ngakubani ngokubani kwani ngoba phela singabonyazi sonke ayisuka Nkosi kusisizo lawo bathe
makhosi ulungisani wakwazindela emampondweni Nkosi Ebuhleni yakho Nkosi emzimba wesibili kwake Nkosi wacela Jehova abantwana bensimbi ukuba baphume bazungeze umuzi wakho Nkosi wawuhlushwa amakati ngaleso sikhathi ayegcwele umzi wasekuphameni uma Nkosi bacela labantwana uthi abawuzungeze lo muntu lo muzi baxosha amakati uthi makukhona fire bayohamba bayekuzulu ensimbi abahlambulule bahamba abantwana Nkosi bakwenza lokho afa manje baya kuzulu abahlambulule wabonga Nkosi wabapha isibusiso wathi Nkosi usulapho phakathi kwabangcwele umlapho Nkosi ohlezi khona wathi uyabonga abantwana ababulala amakati bekulomuzi kodwa into ekuphethe kabuhlungu ukuthi awazi noma imbodla zona ezigcwele kulabantu abalapha phambi kwakho zona zizofa nini wathi Nkosi bonke labantu baneimbodla Nkosi eziphikisana nezwi lakho uyahluleka Nkosi ukufihla uNkulunkulu bakho ezintweni zonke Nkosi ozenzayo kodwa uyahluleka ukufihla uNkulunkulu bakho uyakuveza Nkosi noma uthi uyakufihla beyavela bona ubuvezile Nkosi naseMozambique uthi Nkosi mawuwela umngcele ohlukanisa iSouth Africa neMozambique uyama Jehova ukhuluma indaba uthi niyabona yini ukuthi sengikuphi sathi Nkosi wase ubuza Nkosi ukuthi imbangi zami zona zikuphi uthi uNkulunkulu kithi nina ngiyanibona nicabanga ukuthi mina nguNkulunkulu waseSouth Africa njengoba ngilapha abanye eSouth Africa banomsindo ukuthi bakuyaphi bakhohliwe ukuthi mina ngiyena uNkulunkulu waseSouth Africa kodwa nguNkulunkulu waseAfrika veza Nkosi ukuthi uNkulunkulu uyahluleka Nkosi ukufihla ubungcwele bakho ngapha ngakithi emampondweni Nkosi yakuyabana umthetho ubeka esizweni yathi le Nkosi kulesi sizwe sayo uma umuntu ona ephula umthetho wesizwe uyawuthatha lo muntu ayise emphangweni wemalasi zifike izimudle zezo imalasi bese yafa fele lapho kwaba umthetho obusisizwe bayisebona abantu bathatha bayiswa lapho zifike imalasi zenze ezikufundisiwe njengoba ihleli lapha imalasi zihleli nabantu abayiphekelayo abayiklinayo abazenza yonke into ukuze zibe sesimweni sokwenza lo msebenzi bona abantu bona baba baningi bonke bafele lapho bedlewa imalasi wayesebona umuntu omkhulu wena umuntu oseduze kakhulu nenkosi wena umuntu oyisandla sokuphosa sale nkosi ebekele umthetho wayesethi umthetho munye umile na inkosi akayikhona wayesebizwa wathi ndoda sewonile esizweni ebizwa inkosi wathi yebo ndaba esithi wathi yawazi umthetho nawe kufanele uye lapha kuleza imalasi yasayicela lensizwa yathi ndaba esithi angiphike lutho futhi anginqabe lutho kodwa ngiyacela Nkosi ungiphe Nkosi iviki elilodwa ngiyeke uvalelise ihlotsheni nakubangani nakubathandiweyo bami yathi Nkosi kulungile ungahamba kodwa ngosuku lokuthi ubuye uze la
yayisihamba lensizwa kodwa yangaya kovalelisa yabonakala iqhamuka kulomphando wemali lesi kwathuka abantu ngoba lo muntu omkhulu uyahlonishwa uyisandla sokuphosa senkosi ufunani lapho uzonzani ithi lensizwa ngimvakashele ukuba ngizobona ukuthi lento enyenza nayo yenziwa kanjani lezi imali aselani ziklina kanjani niphakela kanjani yayisihlala nale imali asi laphela iviki isikwazi nokuyidlalisa nephunga lakhe seziyalasi wayesekhona komkhulu wathi inkosi sengikulungile ukuba ngiye emphandweni wemalasi sengikulungele inkosi ukuba nami ngiye kobulawa ngihambe ngezizinja zongidla yayisithi inkosi ngiqhubeni bakhona abantu kanjalo abadalela ukuqhuba abantu nje ngiqhubeni base bemqhuba base bemfaka kulomphando wemalasi zasele zimalasi zimkhumbula ukuthi uke wahlala nathi ukuthi uke wasiphakela nephunga lakhe zalisa ukuthi siyalazi wasehlala zangamudla zangamenza lutho wayesebonakala ebuye esizweni emva kwesikhathi esithize wabuyela komkhulu basebethuka abantu ukuthi lo ngoba senze ukuthi sesambulala ukuthi lo sesaqeda ngawufunani la wayesebizwa wathi inkosi hlale nawe inkosi isikhathi eside ngusizo ngisebenza umsebenzi yakho isikhathi eside inkosi ngilapha kulelizwe ngihambile inkosi ngaya kuleza imali singahlala isonto elilodwa kodwa leza imali inkosi kuleli sonto zingazile zangangidla zangangenza lutho ngoba zilikhumbulile iphunga lami kodwa kulula kubantu ukuthi noma sebehlala sithi isikhathi evangelini baphosane imalasini noma sebehlala isikhathi eside bendawonye kube lula ukuthi bathi ngene emphandweni wemalasi sikuhle Nkosi kusisene kusini kusifanele
ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseBuhleni waNazaretha uNyazi lezulu. Amen. Amen. Ngingufanele wakasibiya eintabeni zaseMdlovane eMatimatolo ebongani Thempeli kodwa wamanzi emhlaleni iphasela mayibonga Nkosi. waNazaretha ingcwele lithi iBhayibheli usuku lokufa asilazi nomzuzu asiwazi. Manje nami sengiyabona ukuthi awu nengane encane nje ngaphansi kwami iyakwazi ukufa singcwabe. Besazi ukuthi mhlambe kufa abantu abadala. Nami elami ithuba lokuthi ngihambe ezweni kanilasi. Sengithi ngingajuya kanjani leli thuba ngingambongi lo hlele ehlalweni. Wazwa uNkulunkulu Nyazi lezulu. Ngiyakuthanda Nkosi. Ngisuke ezweni laseMdlovane eMatimatolo. Abamina abazali bahamba angibazanga ngangimncane kakhulu nokuhlala nje nabo angibazanga ngase ngakhuliswa isalukwazi sizala ubaba. Siyagula Nkosi emakhosi asabona simehlweni ugoqa wami la ngicela Nkosi ukusikhumbule. Sangikhulisa lesalukwazi imali ekhaya beyingekho uyacabanga makusebenzisa isalukwazi makuhlala isalukwazi ekhaya ukuthi kuba njani dliwa impesheni. Imali impesheni imnandi ke mina ngiyayazi ngoba namhlanje ngikhulisile ngazi ngaba ngitshela. Into eyenzakalayo sathe safunda esikoleni ubaba okhona omncane ekhaya wangitshela wathi mfana ngoba akusebenzi umuntu lapha ekhaya funda uyimisele ukuze uzothola noma lokho kuthi umfundazi uhambe uyofunda nawe ubuzo oshintsha isimo sasekhaya. Mangithi ngiyayibuka lento hawu ubaba kwangathi uqinisa kimi kakhulu abanye abatsheli ngani kodwa ngabe ngathi hayi kusho kwabhalelwe mina. Sase safunda ngifuna nje ukukhathola indaba yinde kakhulu. Osamakhosi sibe sesiphasa ngo2010 ngangiqeda umatric ngalo nyaka. Ngempela futhi ekhaya imali bengekho. Ngababheka emehlweni ngayicela kwathiwa yikho. Kodwa Nkosi ezulu nomhlaba ngithandaza wena uyiziqe ezine ngalelo langa. Ngabe sengicela ngase ngayithola ibhasari kwathiwa ngiyofunda ngapha ePE eNelson Mandela Metropolitan ngalelo langa namhlanje sekwaba iNelson Mandela University ngayokwenza iBcom accounting khona. Kodwa kwathi madlula iminyaka emibili ngikhona kwase ngingenela olunye ucingo mina into ethi interview angiyazi lento ethi uapply nje angiyazi mangasuthi angiqondane nabantu aba-interviewwayo ngizofeyila ngoba ngiyazi angikaze ngiqondane nabantu aba-interviewwayo noma uthi angi-apply futhi ngizofeyila ngoba ngikwazi amafomu agcwaliswa kanjani agcwaliswa yiloya. Kwase ngena ucingo kwathiwa sikhuluma noSanele ngathi uye kwathi why sibukile lama results kwangathi waphasa kahle mfana. Sifuna abantu siya recruiter manje sifuna abantu abazohamba beyofundela ubudokotela. Ngase ngathi mina hawu kuphi na kanjani ngoba nga-apply lento angiphendula ngisho ukuphendula. Kwathi why vele ikhaya eSouth Africa kayisekho sifuna abantu abazohamba beyofunda eCuba. Hawu kwase kwathiwa kodwa ke woza sizolungisa amaphepha alungiswa amaphepha kwaphela yonke into kwase kushaya ithuba lokuthi sesihlangene insizwe sahlangana nazo mahlangana ngangiyibona ngeyishuthu abanye ngiyazi ishuthu angibabonanga ngase ngibaqoqa bafowethu ubaba ungapha ngenhla asambini siyobika ukuthi osamakhosi sibonga ibhasari sesitholile siyahamba sezweni esingalazi siyofunda. Amakhosazana ngwabonanga ngoba khona wayetreshile. Akhona futhi nawe elifakile ibhlukwe. Kanti yala ekhaya sikwazi ukwenza lokho. Sanasifika ngase ngicela ngathi kuba umshumayelo wayekhona ngase ngathi ngisicela ukuthi sihambe siyobika kubaba ngoba sithola ithuba elifana neleli sasisadedelwa yasiyabika indaba ukuthi siyahamba siyothola ibhasi lase liphuma izwe elihle lathi nihambe nenkosi inkosi ngibusise. Amen. Sanasifika baba khona ngase ngihlangana nabo futhi abafowethu ngathi bafowethu sisitholile isibusiso izwi lenkosi lithe inkosi sibusise. Usethe omunye umfana kaMakhoba eFryhead unami ngihambile ngayocela kubaba ngicela uhambo oluhle uthi waba bese ngibuza ukuthi nibangaki nje wanihamba nyala phaya na.
uthi ngibese ngiphendula ngathi inkosi angazi ukuthi sibangaka wathi hayi nizofike nibe bawu 36 kusho loya Amen. Washa u2012 sagibela mawufika lapha kulelali ugibela la eThekwini uya kwaRthambo iBhanoyi usuke eRthambo uye eFrance eParis iBhanoyi usuke eParis uye eCuba iBhanoyi ama-hour 23 usemoyeni ulokhu uthi Nyazi lezulu alingaphahlazeki nami kodwa sibe sithi lizophahlazeka kanjani nathi sesiphuma kuwe wasikhipha isibusiso Amen. cabanga iBhanoyi sekuthiwa phahlazeke namaNazaretha onyazi ka enonyaka wodwa ehlele esihlalweni kwazoziwa nemhlabeni kwa 2013 kwa 2014 kwaphinda futhi kwa recruit eSouth Africa siyahlangana nalabafowethu siyawenza uvuka nathi siyawenza ulala nathi angazi ufunde eThekwini ongasawenza uvuka nathi ongasawenzele ulala nathi engaselihambe lesabatha kodwa ufunde eThekwini thina kade sigibela amabhano amathathu sihamba u23 hours emoyeni kodwa besilenza isabatha futhi ekhanda ngikaze ngifunde kwathi manje uJuly baka 2014 sesenza umcimbi thizeni sesibafethu so contributor ke otika abanje kambe sibangaki siyasimabala 1 2 3 4 5 safika 36 lavuka leli gama lelalo uthi lathi unyazi sibaba u36 impela uNkulunkulu yasezulu ngiyabonga Amen. ekhaya kithi namhlanje izindlu kade ziwa kodwa ngeke iphinde ziwe ngoba sekukhona mina uNkulunkulu uphendula umthandazo kaGogo zala ubaba ngoba yena ngeke samphendula kodwa umphendule ngami ngiyacela Nkosi ngicela uba yigobolondo baba ungisebenzise nasemsebenzini mangingena ngimfishane ngesidumbu kodwa mangingena bayathemba impela baba basuke babona wena basuke ngaboni mina Nkosi kusise ngizwe Inkosi yakithi enhle Ebuhleni bamaNazaretha Nyazi lezulu amen. Bakhonza abahle Nkosini ngiyathuthumela cela Nkosi ngiqinise idolo umntwana wakho lona baba ufika nenkosi wakwangema ezweni lasenhla eNyukhasele amen. uNkulunkulu omhle oyingcwele kungumsebenzi wakho baba owawenzela abazali bami usabizwa ngenyanga yezulu bacela khona lapha ekhaya bangcela khona lapha ekhaya baba wangancindwa lutho kwangathiswa lutho phansi baphuma nje igama elilodwa lithi Inkosi kubusise nizoyithola ingama yomfana nempela kwabanjalo baba. Ngicela baba ungivumele iminute nje elilodwa Nkosi amakhosi ngibabaza indaba zakho ibe yinye nje ibe impili bese ngehlela ngezantsi ngidedela abafowethu sekukuningi osukwenzile phambi kwami ngibuka ngamehlami noma ngimfishane. Sake ngelinye ilanga
Ngisahlala khona lapha eThekwini ngithi unyaka wabo-2016 ngihlangana nensizwa kaBloss kaMaphumulo silapha enkabeni eTheku Bloss uyaphila ngiyaphila futhi ngema njani isikhona usengilandela uBloss uthi lalela befowangema uthi umkanjani ngesonto kwakuphakane nensuku ngithi mina ngizobe ngikhona Bloss uthi uBloss lalela kukhona udadewethu ozala ubaba olamana nendoda engizalayo ogula kakhulu lapha emevile ngicela besihambise uShembe kuye ngase sengivuma Bloss sasihamba lensizwa wacebisa lapha eshona insizwa kwamasungu lenqu yakamasango lenquthu sahamba salapha emevile kwakuyisonto ekseni silindile nje sizinsizwa zonyasi sathi masifika abakhonza abahle enkosini safike nje zenza insizwa zakwethu lezi ezikhulile sasihamba nazo okuyaye kwenziwe mangena emzini nomuntu kuzothandazwa sithi masifika ke zifika kukhona umama uMabloss ulele phansi uyagula kukhona eduze kwakhe indodana yakhe babinje kuphela endlini iyathazake lensizwe ngani ithi hayi mama ugula kakhulu ithi lento mase simvuke kahle kube sengathi uphendulela ngisho la ikhana uthi ufuna ukubona lonke amawindi lapha endlini ukuphuma ufuna ukuphuma ngisho ebusuku sasihlala phansi bakhonza abahle enkosini sathandaza sabiza uJehova oyedwa othemba linye ohlele esithabeni onyazi lezulu sathi masiqhubeka sithandaza bakhonza abahle enkosini sesithatha ithawula nje phansi sathi moya bakhawuze inkosi baphila abantu bakho wathi uma sathandaza kanjalo wasekhuluma umuntu kumama uMabloss wathi lo muntu ayimanazaretha anime wathi mina igama lami ngugezibindi ngiwisa wakhe lolele phansi wathi mangiphenduka ngibheka uBloss wathi uBloss impela ngiyamazi ubaba impela lamanani ubaba usahamba emhlabeni kodwa wayengakholwa kuleli bandla kodwa wathi mayisibiza wathi maNazaretha okusho ukuthi lapho khona ubaba uBloss ikhona into efana nathi ebiza ngamaNazaretha uthi ngamaNazaretha uthi ingane yami lelele phansi uthi bayamhlukumeza kakhulu uthi angikhulekile sidalo ngomntana bamhlukumeza kakhulu lapho wasebuza uBloss kumshana wakhe wathi kanti imenzani usisi yasiphendula insizwa wathi asimezulu yasikhuluma lensizwa ekhuluma kuMabloss edala yathi hayi khuluma ushona uTomato simezulu khona limenza khona yasithi insizwa encane siyaphuza nje kuphela malu wasithi umntwana kunjani impela ke baphuza kakhulu laba manje uyahlukumezeka lo muntu wathi asakhuluma kaphuma umuntu ekamerweni ngathi ukhona usibani umkhwena kaMabloss wefihle ekamerweni uthi umakazi uthi akamero uhlala intetho uthi sababaningi abantu bafika lapha bethandaza bathi uzosindi uMabloss engasindi uthi makufika abantu bazothanda usayivela ihlala ekamerweni yabona ukuthi ayikho lento kanti sesifike nonyasi lezulu bakhonza abahle enkosini sakubiza inkosi yamakhosi singabantwana sibancane ngangisemfishane ngisho kakhulu kunalokho inkosi yamakhosi yakhuluma lensizwa endala yathi kumele sisukume njengamanje ahamba ekhaya ayocela intathelo ngoba uvele wasuka lathola ngenkomo eyodwa ithe vo wazohlala emayivili kwangafanele wasekhuluma uBloss wathi anyayazi impela lenkomo yayiyodwa kuthi ugwini igama wathi ngogwini nje yedwa wasakusho ukuthi ngasibakhaya zohlala emayivili ngogwini nje yedwa wasinda nkosi yamakhosi ngalelo langa mhlawumbe ukhona nangaphakathi kwabangcwele lapho umama uMabloss uyaphila nkosi yamakhosi namhlanje siyakubonga nyazi lezulu ngiyacela nkosi yamakhosi ukhumbula abazali bami baba lapha bakhona sakhula nkosi ngomudo ulobe emthandazweni wakho yesabatha ku17 uthi nje akekho ubaba wasidalayo akekho nomama wasincelisayo konke kwenziwa nguJehova kuphela sakhula baba silandi sibambile nje kulewe siyamba kwangekho mfuyo ngekho mbuzi ngekho umuntu egcekeni sabambelela nje nkosi yamakhosi lapho namhlanje kunjalo sicela inkosi uhlale nathi njalo sithande izwi lakho ube ngakithi ayibonge inkosi
lokugeza izono zethu siphambi kwakho Jehova umphefumulo ngiyakhetha Nyazi lwezulu amen usiphiwe lo abazungu kulo lizwe lasendoda Jehova ngizokhuluma indaba yakhe yodwa Nkosi yinhle Nkosi indaba yokufakaza abaseduze lapha ezweni laseGoli khona insizwa kwamavusi khona la iphoyisa le nsizwa ngolunye usuku ithi Zungu uthi uNyazi angazi nganikani ngoba lokukhuluma nginamahloni ngiyamkhulumela Jehova uyakusaba Nkosi ukukhuluma uthi manithele ithuba zingana umbabazi uNkulunkulu wangenzela ukukhuluma ngonkosikazi wami uthi wathi ngo-2015 unkosikazi wami eyoteta esibhedlela uthi wayesebuya uthi masesibuya ngiyomlanda wasethi uthi ngiyashiselwa baba wasebusela imoto eceleni mayibusela imoto eceleni nje wasephalaza igazi lezamawala igazi ngomlomo uthi ngase ngumphephetha wathi ngiyashiselwa ngivula amawindo yonke unayijikisa imoto ngamisa esibhedlela eSeptember wangena khona mangena khona bathi labo dokotela Mr Mavuso unkosikazi wakhe unesifo esibi inhliziyo yakhe iphamba kabi uchitheka igazi namanzi ayiphambi akaphili umuntu nje lokuse umngcwabo wakho nakuphela uthi ngase ngilale paki ilindi umngcwabo unkosikazi wami uthi bamcela ngabenza yonke into bamzama uthi bahluleka bathi udokotela wehevenda waphuthuma weZathemba uthi mayifika lapho kuyena wathi Mavuso kunensizwa yasemnambithi ehamba emhlabeni ebinalesifo asimshiyi umuntu wena somngcwabo kuphela kanti akazi khona ungaphela kuthinda basengozini usidaba uthi bephezu komuntu wasebuhleni asisibachitha abaningi uNyazi wasezulwini khula Jehova siyakuthanda baba amen uthi lentizwa ngoba sengifela kulomuzi wasebuhleni ngathi ngibike enkosini uNyazi lwezulu umngami ngenzela noma yini kulo ukhona lemakheso lapha Nkosi ngicela ngobukhona uthi ngenzeka mhlambe ungibeke enkosini usayibika enkosini uthi ngikholwanga ukuthi ungibekile ngase ngicela omunye abazali laba bantu ngacela omunye ngambika uthi wasengibika ukuthi hayi ngimbekile enkosini lithe izwi ngizwile ngalo nkosikazi ngekafe bakusho wena Jehova ubantu uthi ngaba sengibayethemba uthi ngangihlala uthi ngoyisuku wathi ngiphakathi esibhedlela uthi wasevula imishini wathi qoba amehlo wathi myeni wami uNyazi uNkulunkulu uthi ngathi ngani wathi lalela uthi wathi ngasitsalalela wasecemela thawu ubefuna ukuthi uNkosi uNyazi uNkulunkulu kuphela usehamba njalo uthi wasevula amehlo uthi hayi uthi yabona lapha njengamanje ngale nginoNyazi ebusuku uthi belehamba namakhosana insizwa abenza insimbi abafana ushangena uthi ngihamba phambi kwakhe uthi amacelele kunamanzi efaka ibhola elimnyama letawusona ibrown uthi bekunamanzi lapha ebawakhahlela ethi bafana lamanzi bathi ibhola yami ngizolikhomba ukuthi ubani sikushisa namanzi wabathi mshayela bafana bayishanela amanzi bawashanela utheze mawala bawashanele kanti uNkulunkulu ushayela amanzi ushayela amakheso esibhedlela eSeptember ukhona uyaphila amen uthi wathi bese fika lapha kudokotela wasedokotela Mr Mavuso nazi unkosikazi wakho hamba ethi awukhona uthi kanjani uthi uphila uthi wenza naye ekunale patient lemlingo ngawe Nyazi lwezulu ezweni elithize babe khona abantu umuntu abanekwesola ngokuthakatha wakuthelakala ubufakazi bakhe ukuthi ababulala abantu wokuqeda umndeni wodwa wasala insizwa yodwa kuleli izwe lelikhaya yaba yinye uma isayile insizwa wayefaka umuntu abantu babulele washona umthakathi iqala emhlabeni yahlala lensizwa nayo yasihamba emhlabeni yasemfika emzini okhazimulayo engaphakathi komuzi wathi hawu ufunani lapha wena ngoba abazali bami abakho abazali bami ngawe uhlalele lapha uthi lensizwa hawu ngiyakuzwa okushoyo kodwa ngithema ngisabona indaba bomuzi bathi angingene ngifanele ungena ngaphakathi ithi ngoba sengena ngahlala ngaphakathi ithi hayi wena ufanele basebakhona imvunge ezulwini lasebuhleni babakhona umsindo bazobona ngishumulazi omuzi ukuthi kunomsindo wayesethe lapha esitezi sakhe wayehlala lapha kulabo bantu bathi wenze njani bathi hayi Nkosi kufuna insizwa ithi manje sola umuntu ukuthi ufunani lapha ngoba wabulala abazali bakhe ithi Nkosi njengamanje phumani nobabili niba ngumsile endaweni engafanele mase ngiphakathi izindela sikhonza uNyazi usengifikile ukujaya kwasema nongena emkhabela kumusa osesitezi sihle ngomusa wakhe wasehlala wayesebakhishwa ubabili wathi ngoba sengibona ukuthi ungcono kunomunye wona ukuhlala lapha yena akafanele phuma nonke waliwa wangasho ukuthi babumshuma lwami sesiphambi kweNyazi asikhona uJehova silinde silakhe yedwa ngoba uyena ophethe konke Thixo ngiyabonga kwesibili amen
Siyabonga ukufakaza okuhle nokumnandi siphiwe inhlali ibandla Inhlalisuthi inkosi zilobusisa. Amen. Amen. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-93. 93. Zocela umshumeli Mkhwanazi waseKhumbulane yasola nesihlabelelo inkosi Mbusisa. Amen. Amen. Nkosi besiphala kangcwele. Amen. Yeah.